balamdo thi balamdo ning thi ja balamdo ning thi balamdo awa anang pasumang kare Jisu hagat pa natana Jisu hagat pa Haram na balay de Haram na balay de Asing masing ki thawai bo Asing masing ki thawai bo Jingbi ibumona Jingbi ibumona Jingbi yu ay bumabona Thì lúc ta có ngày tối rồi Không thôi Sống em á Abi itu kan pastor ni Netaran kalti Retongan Nitran pui na se ne ba Ay ay na poltan ha Ina chandra ni se Aniti ni se Kanma ni se Kaushan Hantung ding le turin Tu na hen Thian ni na kau lia kan mai kai di chu ti hen ni Thian ko na zana Senari te kan ho le to da san ni po atong tai ti je to la an kan na ko pia nga kina hai Manipur ron boy lo se chen Manipur na ma po mai te Christian te ban pung ve je la kan lom ma ko pe le te kan nei ho ga ti pha ni kan in to po to na nga kan tia kan lai ti hen Manipur ron boy le si ya to ba to bei se an het he akal ta lo ma ba ro je ke de le tra sia ba run tra la te nga te tiang pu te po la khenga pasara me te po heng lai te po la transfer le long ti po se lo wa acha jo hei kachara he ni mei te raba he ro po na hi alas atol na se ba trong thiam mei te trong thiam tak ti me yang tiang te po kha pun zel the de turin hei mei mani the ang e to na kan dau no om no bo the de bo Bible school na kal ti na tia ti chau the ya ma ma so to na he ni kan ui em do ni ti hi no shet sak sela May God bless you abundantly and continually for your journey, for your mission field. So now we have Sarda. I saw Sarda. Yam haraw re akhoi matam se 8:30 aure pastor ge lengkhom se matam se yam thieng gol amo bore su asomna kanna ning waroba leitanan bge damakta isot koina hajar wai buduni ngasi se farewell program haiba tare amorom da haire gedi akhoi ge pastor matam koina sahi manga chupna Barak Valley area da Markolen da akhoi mother church da pastor na phampu na lere koni jam harau je akhoi hajar ubada pastor na yabirak tananga se akhoi myam ge barakta tillaraba aduga akhoi sengna hairabudi pastor te chi am tamningai le pastor amo bigi gun quality yawbatu akhoi na su singlo bama pu bama tamda singlup singi ichena naw sing mayam ko loina dra chapa matam da khoisu tamba yabo mayam koi pastor amen de su tam howi adumoni khoisu khoi khuding mun su taw da basi khado pati hania lete matam se theng abani na khoi na palapul mission field de gi Prabhu Jesu Christ ge mingda khoi pastor amen amadi family ne chapa mapam khuding da ishori boratum loina tan atar leisanu haibase haijage yam haraw ude khoi missionary TL my family bu su thabira pasini khoi hujun nomno ge thabak sia tum chinsale khoi su ai roja ge thabak ki duty ado handa ki Christmas amadi New Year gi se maruina DL na ya maruina tawni I really thanks to our missionary DL especially for the message and for marketing and all everything
our missionary TL took a big role. Yam chaw thawdang mama lo ekdam yak thagachari. I ngasi even today also I attend school da miss chaluban. Ado koi missionary na chak su thongpati yawba. Ado di cooking sumana tawba, chicken gi curry sumana semba, message sumana piba, si punamak singse. It's a very big credit. Yam chaw credit amane. May God bless you, our missionary TL also. And when he is staying here in this Palapal, we will grow like anything. Sina man le bu matan da su koi hena chawkhat ka ni ha se koi chap chana asa thamjari atu pastor amen bu su arugyo ina pastor amen chappa ma phang khuding da isor gi thaujan ma kha da loina bina na ba ana ye ko khuding de ngak thok bina bi da mata Babu Jisu Christi min da thamre thamjari se ko gi monitor da matam se jage. Thank you. Kumina Chang Manipur la matay nung doon di kan siyat sumang te pochuan helai ho hian kan kausan paila po fiel hian in kalzel la tura tu takain zukala kausan helai muna in chang kaya nga kulai muna chang kai takain zong thainan sanin hai kausan hawin kan tha cheu nan le kan uizia cheu lan tinan present aigi imung asi aigi sagai ai sunu member khode machi soge saba tawna gi dum to ikson khoi ko bane adubu ai ni han khan ge da bodi nang nu bi si han nang khan ga dra nang gi no pai han khan ga dra na drang nang ge sa no pa ji han khan ga dra na targana isanu pa gi mahuta isanu pi gi mahuta ai gi loina bi ai gi maugi ai gi no pa gi han khan ga dra mahuta ai jesu han khan ga dra zawswana di Israel magi mioi singa Israel haiba se ai gupta dagi mausi ase season nare hairaga migi minai dagi mausi na ai gupta dai kauthorpa matamda lambi da moi lai mutri kaya masu mo khoi la le khoi rami adabu makhoi ishor dagi por yam phange sa ningai leitaba matamda ishor dagi tan pibi ising pibi khudema Israel macha sinuduna khangi khangabasu minno ba ishor na tabanina aikhogi ishor ase thawai oibo maranna ishor kana amta sude udaba aduna Israel mi sina kamai khalli haiba matamda aikhoini ishor ase masapu ningi uningi haida masi phautu u phangde maramda makhogi maratagi aruna haiba no pasuna lai mutri ama sare hairaga makhoi neki thagaki aduna taba topa lamamda musale makhoi no usu lai ona neki adugi maramdagi zawswana hairiba aikhogi ishor aduna ai gupta minai dagi aikhoi se kokthopire lambi da Saan ngai le tam matam thani ngai le tam matam khude mai sona koi pibi atubu nasi na koi na khallo kana gi tam te seba to de kana bulu na khan doino ai amasu ai gi imong ti sor sig tam ta koi ai seba ta gole koi imong ti na koi ju khallo haida masi laire ai koi khude ma sa koi gi pukning ta 2025 asina lakpa matamda nangna nangi imungna ai koi gi singlop sina kana gi dam ta seba to doino haiba matamda makha da pa da patargati ishod gi phangeba khudo ishod gi piriba por ai koi khud mana khangi haire ba jaw swajin haiba taragasu atopa lambi amada akoi chat khigedra haina man pa taragasu ishod gi phangkiba bor mayam da akoi kap thoktre akoi na so haire ba Israel gi ishod sigi da seba to bani haidana man gi shina ja pot da haire maramatuna ngasi lairi besina aikoi khudema asina jesu se thaja baga loina na ihan han aine building khan ge da banate
sana lupa khange tawba nate aigi nupi aigi mau natraga aigi nupa koina khange tawba nate ihana amda jisone ani suba matamdati ai paisa obi yai ai nupi oi pai aigi mau oi khangi mau ge ta khanba yai ai nupa ge tam ta khanba yai ai khoi khudima asina masi taing pa da ri mano sa ai nupi kaina roi ai isa kaina roi ai nupa kaina roi si khudima asidi ani suba dai ihan han ni kana no han khange da ba hai ba tar ga di ai nang ai ta thajir bi ishwar prabhu jesu krista se ko ihan hana wakhal da tham ge da bone wakhal da tham tar ga di ai khoi ge khudim ase ai gi nupina ai gi nupana ai gi san ai gi puna ai khoi ge thawai se kan bi ngam ba kana to sulaite maram madu ge damakta siraba matungda thawai sibo kan bi mapude kanano hayo matam jesu oi ba moi maramna ihan anu matam ko jesu de khanne do bone Israel da hai de kar gi damatano makhoi ba kan biri ba makhoi gi damta por pi ba isor ase seregi ni sina kau ki ga ni ko ase khan ba dagi hai ba chau so asina seregi ni sinda hai ki bane adu nang ai di ano wa chahina lakpa matam sidai sida akoi di jesu kau da banate jesu ge damata hena seba to bang ninga ge damata ano wa chahi ase akoi de piwi bane nang ai gi sagi ang matar ga di mingonda gi hena ka cham phajab sunate figure hai ba tare khoi gi isagi figure si yang ba tar ga di akoi de phajab ka isulite asi tayang panda sana lupa lanthum masang matau phajaba gyan yamna taba mahe masing yamna haiba lai lai su yamna haiba ina kaira khutba pithribi da man sala ba miwai kaya marum thaire mokhoi sing aduge manungda nang ai sumi amane adubu nang ai sumi amani haiba targa su mi no ma to yang phajaba sunate lanthum kaya mun lai sunate adubu sira matungda ai ge thawai se mangota potha hange jesu na ai ngoda potha hange ko haidana nang ai se jesu krista thajab ge lambida man nang ai se jesu krista na ko thopi bane maramada ko thokrabu oiba maramna ningkhrabu oiba maramna ai khoi tung han ba sunya ya te ko haiding asi singba sigita aina haining bane asi matam kaya koina section gi makha da khoi laminare section kaya gi section gi makha laiminara matungda hai leba paila po sulu ba se mission field da oire noina hani mission field do ne chappa gira khante hai jo amuk section dagi amuk thole harga mujhe 2025 ta mission field amuk bu hiyaw to ribane adon hai riba mar kholen jaga sida ge thoki ba targa su aina chakki ba targa su aina amu lai seba iso ge tamte seba to go lai ba jaga department ase kadai den oire hai mata da mission department tham la bane aduna ai khoi masen asi ai ge leibam jaga tongan bagi matu na khara thaptung no ba targa su isor sathaja bagi maramda isor ge seba to bagi department ge maramda ai khoi amatta oiba maram amatta oi manina hingbu hinglabadi ai khoi soi na mo hana aile mafan thadon chakhe ba targa su ai khoi khude ma sa mo unagane adu ngasi aina hailing bade mioi basi aige punsi asi nange punsi asi hayeng sigani hangji sigani horen sigani koi kana la sukham manate siba hingwa haibasi isor ge khutto lai karigumba sapuna tayang pacha amu hana unata ba targa su hayeng sarga laiba adudai sta akhoi jesu krista thajami na bani ko haibase mafam matam adu thaisa jesu gi manata sanninga idam ta khoi seba akhoi na kan hona batai haibase mafam masta sida aina haining bani hai riba ayasisu pastor oiba targa su jesu krista thaja bagi marda pastor no khwai ri thaja chi el hai play ba nati pastor su athem bada tabe yai ministry te koi missionary chu athem bada tabe yai
nangso masi mafam se lai bi khoi ini hoi ba yai ai khoi khude mak se athem ba ta ba su yai athem ba ta dani ngai ge da mak ta matam khude mu ta ishor ge mara ta lai ba yani ngai ge da mu ta ti sa singlo fellowship tor ba jaga se khoi na matam khude thoi lap thu oi da ba ne kari marang be da ma ai ge char se sida ai ge fellowship tor ba jaga sida lakpa taragati ai ni isai sai ai ra pa ha tawi afabu wahi kaya marum ishorge paukta kaya marum mafam se khoi tai amasung ai khoi loksale magi paukta jum ta dun leiba isai jum saktun leiba taraga thaga isai mawod aina kanna ai gi awaba harau ba matam khudin aina phongdo pa taraga di ai ga jesu se sula blak tho no ro adum nakshan adun leiga jesu bo nakshan ringi mate ai khoi pungning nungai ba harau ba ai phangge do ba maram madang asi lai bai khoi kunima jesu krista se thajaba tamda kan na che na thajaba ka loina na jesu ge seba se khoi tawina si nang ai ge papham tonga tonga leiba targa su pastor ameng ge damakta ai ge missionary ge damakta ai ge sunu pela pu ge damakta makhoi ado karam tawri hai sab da targa su phone da wari sana bi ai phone phangda targa su awa ba ta dani ngai ge damak ma ge damak nang ge damak ai khoi khudi ma sina matang khudi ishor da haijami na si ishor ge phor phangba chahi 2025 ado oiningai ge damak nang ai ge punsi sina harau ge chahi oiningai ge damak jesu ge khisa se magi athanga pagaluna na ai ge punu wa ka bangalna jesu krista se taseng nama nusiba no pa nusiba no pi hale ko oimina se haisina matang asdai ge roi ko rage matam siamen da amuk sinage han kan chim pai don ya lo cho ka lo le sak ne Kalian tulen pan obrisia lanzo and no lanzo pero foto son proposition porti voice no mayam na lakpira ko ge pastor amenda ku soki ho ne salam to chela mayam ba ise ku soki pastor da Hansu dakana aroi bagi benediction do pastor amen ngasige nundang ngasige minta prabhu namada puhana samsari prabhu nana khoi bulu ne awa ana nungai ba kaya lai rabaso ngasi pada prabhu naha pu kaw da kana na lai khoi bu sinung sibi badagi prabhu hallelujah 2025 ke han ba numi asida na bu thagari sai sabagi khudon sabagi matam bi he prabhu na po mana thagat sari tayin panas dalai ba matam da prabhu na ki seba na bu thajabagi lambida hen hena kan khatba mambol ka hen hena kan khatba nawadagi bol pa ba chahi hai ba du oirak ni ngi da mata ai ba chahi asi ma prabhu lai me koi khudi mo se prabhu adu prabhu tayin pan sana lupa pa sunati building kari kaya manu pam dir prabhu no da haise basinate na ke seba to bje he ne mapum pha bagal ne mapam se thawai mang da kungai mang da khudi maga se prabhu mapam se basilak na ko thaja bagi lamita oira bayani ngai ki tam bi kaya mun lok se bayani ngai ki tam hallelujah oh prabhu na na por bi biu ai basi mapam se lari bi sina bai koi khudi maga se prabhu amaga nung sidatana yes hallelujah amaga mateng panga duna prabhu taing pana chenung si jana hingba ngamni ngai ke tamata ai khoi gi ra tamatam ko de prabhu na hada do ai duna harab galuina na amata ngai rab nazar ke jesu prabhu nawadam hona nichare ai khoi khudi maksina amata mapam tunga na lai ke badar prabhu yes aina lai ba sagas de prabhu na ke sarga lai ba ke thapa kasi de chappa ko yani ngai ke tamata ai khoi na amagi damata prabhu namoda haije buga loina na
amana amada Prabhu thajagui lambi da hena mapung par bayani ngage thawai gi lambi thawai gi jinja na ke bom bayam ai koi amaga mo share to na Prabhu matam ko de mata nusi galo na Prabhu lagi na bayani ngage dam Yes. na lai to isa mo da lo biu ai bana amada ngaya pa minung si thawja thalapa nazar ge jesu Prabhu tha ke da Amen. Amen. Praise the Lord.